Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio. At to'y manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya to'y manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa pakasaritaan nga ti udi na kat ada parikot na nga intay tumet balakadan ti problem of the day ni Berto iti probinsya iti Abra nga inna pinauluan iti Akuek uray no jak bagi. Uy! Akuek uray jak bagi kunana. Anya nga tatketa sa uen dati imbagana, dati paulo ti surat na nga akuen na kano uray di na bagi. Anya nga tadayta. Mesa nga taabanag data. Mesa nga nga gadget data. Akuen na. Tagikwain na uray saan na nga bagi. Anya nga tadayta. Alright, hindi nga ro din denggen mga kasinti pakasaritaan nga napadayawan nga may kanbiag ita nga malem. Ti problem of the day ni Pagayam Aberto iti Abra nga ina pinauluan iti Akuek uray no jak bagi. Sagudayan nga ro ti surat ni Berto. Dear Cassie, kastoy man nga rod tilinaon ti surat ni Pagayam nga nagpailinged itinagan Aberto. Dear Kasinyong, sagbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasaritaak nga nangited kanyak iti parikot iti agdama kablawang kayo man iti naragsak nga aldaw yo ti Nemars Studio kasta pa kablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mang tartarabay dati nga programam nang runa kadagiti sponsors. Ilingad naklatan itinagan Aberto na taga Abra Province. Agtawenak iti 30 ket siyam ket masangwanan ti nagkasangay ko kasinyong imbes kuma nga ma-excited tadanda ni nga ron din ti birthday ko ngem dimteng ti maysa pasama kiti biyag ko nga nang itunda ti panagliday ko kaya nakaited kanyak iti parikot iti agdama. Nagtaklinak nga rod iti programam kasinyong ngamin amok nga adu digiti agkakalaing nga mangted balakad diti nga programam. Magusgustuak no kabasbasaen dagiti balakad da. Ket pudno nga pakapidutan ti adal dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikan biag. Ngem jak man amo. No apay. Nga nagrigat nga balakadan ti bukod mo abagi. No kastoy nga daan kay ti problema. Ala, urayak nga rod, ti panakaibasa ti surat ko, at padaanak, dagiti balakad yo. Tawen 2021 kasinyong idi napasamak tinakakaskas ang apasamak iti biyag ko. Idi ta na nariknak kakasla nagtupak ti langit kanyak. Idi ti riknak ket kasla awanen serserbi pay ti biyag. Idi ta ijayak kumanti kasar ken iglaysa nga kaayan-ayat ko. Ngem sabali met ti subad na. Kastoy man nga rod arugyak ti amin kasinyong. Agyaman aglaysa ta. Binatgam tikid daw ko nga agkita ta ita. Angim api kaslas saan ka nang ragsak glaysa.
Oh, apay nga nagsanay ka. Ada ka di problema? Jakman mo ada problema. Tawan mo ti bagbagam kanya. Ibagmangkid dita, inawis ka nga kita tayo dito yung restaurant. Tada nga minti, nasisita nga ibagaking ka. Angin, sakbay nga ibagak. Anya ka diti problema, Glyza. Berto, agluluwa ka mo ten, Glyza. Sige, sige pelati mo muna. Anya, ibagam pa ilati nasisita nga ibagam. Sakpay nga ibagak, ti parikot ko. Kas larong timing mo dito pa nang ibagak no kastang adda problema. Ibagam kanyak na adda problema. Tabaring na matulungan ka. Saan? Okay lang. Awan dito eh. Sige. Anya ka titi nasisit ang ibagam kanya. Api nga inahawis na dito eh. Glyza, sigurado ka okay ka lang? Ngamin kahit ko nga, okay lang. Okay lang, Berto. Apaman nga maibagam kanyak ta, nasisita nga ibagam ko. Ibagak tuwat king kan di problema. Damat din nasisita nga ibagak king ka. Damat tinaskin nga maamuam. Ha? Sige, anya ka diti ibagam. Anya dito? Sing-sing. Kas panangijayak di. Panagkalay sa takuman. Will you marry me, Glyza? Nagsangit ka mo tan, Glyza. Berto, I'm sorry. Lading itek niyo sana ka mabaling na makikalay sa king ka. Apay met. Nabayang tamutin nga agayan ayat. Api nga, saan ka mabalin nga makikalay sa kanya? Gaputa ang dadagsina. Hanya, agdadagsin ka ko na. Angin kasano? Kasano nga agdadagsin ka? E dinto nga, pakawanin ako nga, Berto. Angin kasano? Awang ba't pwede napasama ka data? Tiamok no napudno ka kanyak na isa. Tiamok no yung patpatignak. Ngimadamat gayam sa bali nga lalaki itibiyag mo. Ay, pakawanin ako ma. Pakawanin ako, Berto. Saan siguro nga data tinaikari, di maisakin maisa. Ang kasanong dagiti plano. Plano? Ti plano. Nga, agasawa ta. Namang bukel ta iti pamilya ta. Nasingedak pa yun kadgiti kabagyam. Kasking ka. Inyaw awid ka madya balay idin. Nasingad ka mat kadgiti kabagyakon. Ini uncle mo nga timyong. Halos barkada kaming. Kayat na nga datati agkatuluyan. Mawanti mabalin ko na. Na ilaw anak. Berto. So nga pakawanin ako ma. Sabi ko matamalipatan na to.
Kat makasarak kanto iti sa bali nga mangipatigkin ka. Anya. Ayos to na daytan na. Berto anak ko. Bebe, andak lata nga aginom iti arak nanang. Nasakit lang tinakim ko. Uy, amak maawatak ka na sakit tinakim mo. Taan niya nga ron. Sinikuganti sa bali. Niglay sa nga kaayan-ayat mo. Ang imapay nanang. Inited ko pati amin keng kuana. Nagtali na yun nakbat nga napundok keng kuana. Day tati jak masong batan, Berto anak ko. Ang tila may bagak. Sana siguro nga da kayo itinaikar iti may sakit may isa. Agam gaguri ka. Anan nung di kita bote. Ay amit lang nanang. Mamangan mo to ibuong-buong mo di kita bote Mamangan kat na tuktok mo ta ulam. Saan nanang? Alaba ba among? No saan nga da kayo tinaikari anak ko? Aklo na mo. Saan nga da kayo ti agkagasan? Ang imnang. No kaano pa nga. No kaano pa nga plano nga kalay sa kamin. Ano titawin ko nanang. Kaya't ko kumamutin nga agsimpaak iti biyag. Abusta da na ngayat kanyag. Abusta dimting niglay sa iti biyag ko. Sa pelakas to, tinapasamak, nanang. Ay na, diyak masugbatan day ta anak ko. Baka amot nga mindo, at damot nagkurkurangam kang kuwana. Andiyan ko mananang. Gabutawan. Alas, to na daytan. Ngay, masapa kami baba nagubra, di karinder yan, bigat. Ay na, hindi ka na yabarok. Hindi talaangin ti pagbarbar te kam. Nagado nga babae dita. Kasano nga ron nanang noon ti mangayat kanyag. Kasano nga ron. Kaya ti agbaag nanang. Kaya ti lumakay nga agmay maysa. Kaya nanang. Naibagta na danong ka dito Berto. Ay. Sige, kaya mo. Uncle Tim yung. Nadamag kung tinapasamak kada kayo, itikana ka. Diyak ba't maawatan ti kana ka? Tasaan ko ba't kay gimtirik nakin puso na? Uli ka sanot ayat ko, nga da kayo tagkatuluyan. Tanapaniknikak ti kinasayaat mo, ti kinasingpet mo, ti kinagagat mo, ti kinapudnom nga, agayat iti kaanak ka. Babaan mo ng uncle. Babaan mo. Ay, sana mabali na kasta. No, the problema, naskin nga bagam. Pagsaritaan ta. Narigat deta kasta nga agbay may saka. Imbagta dinamag ko kinanang mo, daka kano dito talon. Nagmay saka mo, nagpaiso. Anyaman tinapasama kada kayo kiniglay sa nga kaanakak. Nasken nga ituloy mo tibiyag mo. Kan uray ko kasta tinapasamak. Agtalinaid ko mati kinasingid ta, ngagbarkada. Adalataking ka no, awagan nak pa iti uncle. Ngayon okay la kanya. Uray awagan nak iti uncle. Agyaman nakin ka, Uncle Tim yung. Ang ni. Agsakit ka ba ta? Nagmayat ko man nga. Di pa nag-uncle ta. Nagmayat ko man uncle. Proud na proud ako pa nga nakay ti uncle ko. Nga may kamang akti pamilyayo. Angin ko. Di ba tinapasama ka uncle? Ay, ibabaam na tan. Sana bali. Uncle naktulat ta. Ibilang kalat ta. Nga paset ti pamilya mi.
Uri no kasta tinapasamak kada kayo kiniglay sa nga kaanak ka. Agyaman ka, Uncle. Agyaman na bilang daglat ta nga pasiti pamilya ayo. Uy, one family tayo lata. Tandaan nam data, Berto. Agbarkada talata. Iso nga na da problema, masapol mo't kaino ma'am. Umay ka la balay. Uncle, mayag to rabi, Uncle. Mangitugutok-tot niya, may sa kakantos, Uncle. Uri sa anan. Siyak tumaka mo. Uncle. Nasaya at kanyak ni Uncle Tim yung kasinyong Uncle ni Glyza nga dating akayan ayat ko. Nagbalin kami nga agbarkada. Ket isu di kang runaan nga nang bagbaga kanyak. Isu ti kang runaan nga nang inspire kanyak tapno ituloy ko itibiyag ko. Itilikudan tinapasamak kada kami kini Glyza. Nga tunggal da problema umasidega kenkuana. Ket naglabas nga rod ti panawen inot met nga naka-move on na. Aging nga nakariknaak pay iti ayat iti sabali a babae. Ngem daksang gasat. Tas saan ko pay nga naipeksa iti panagayat ko ket nadamag ko nga masikog gaya men. Oh, kasta ah. Saan ka man nga agsangit ita? Anya ko mati ka sa angit ko, Uncle. Saan ko matpeng nga naibaga ti ayat ko kini ana. Oh, ni Cheska. Ni Cheska. Kaya una, baam di jayin. Sigod gayam nga the boyfriend nahan. Ket masikog itan. Ambok mat nga naibawing mo tirik nam kenkwanan. At bilibakin ka ta di ka mo't nagsangit. Saan nga rod, Uncle? Ada niya. Saan rin, Uncle? Mamabainak. Anya ko mat kabain mo. Kinibagam kanya ka. Dan samat sa bali pa yung armam. Oy, loko ka, Berto, Dua-dua yung paitar armam. Kwa? Ni, agpaison samat nga. Ada ka di sa bali nga armam, malaksid kiniches ka. Awan, Uncle. Amamu ka una yun. Saan ka makapaglibak kanyak, Berto? Nabayag ngagkadkadwatan. Nga ori no nawas dati plano nga may kamang kada kami. Ngem amamu ka una yan. Ko, Uncle, apay. Api nga kasla. Itilikudan nga naamom nga masikog di Cheska. Nga pag nagpitikan man tapuso mon. Kasla naragsak kalata. Ko, Uncle. Baka ngamin katawaan naklaan no. Api ko mga katawaan ka. Ibagam apay. Api nga naragsak kalata. Ada ngamin mga parparagsak kanya, Uncle. Ha? Okay, di na saya ato kasta. Isumod lang Isumod lang gayam nga nagawis ka. Ta saan gayam nga problema ti pagsangwan ta? Saan gayam nga problema ti pagsaritaan ta? Jak pa sigurado, Uncle. Jak pa sigurado no anya ti pagtungpalan na dati panagchat mi manen. Panagchat yu manen. Anya ti ken mo sawan. Ay, kuha, Uncle. Ay, ibaga man kanya. Asino deta ka chat mo manen nga kunam. Nga mang parparagsakin ka. Ibaga mo na. Baka agungit ka, Uncle. Abi ko mga agungit
Sige, uncle. Ibaga karuking kan. Asino. Asino deta kacachat mo kitak man. Ay, nimit. Ay, uncle. Nimit Glyza dahil yung kacachat mo. Isong arod, uncle. Di ka anak ka. Nga sigod nga kayan ayat mo. Uwan, uncle. Isumulagayam. Nga idi na amaw nga masigog ni Jessica. Kaslawal laging ka. Uwan, uncle. Ada nga minsan sana nga agsinubya lang kami kini Glyza. Sa bagay, nagsina damot ti ama ti anak na. Dahil di nakasikuking kwa na. Loko na toy. Pinagayaman na lang ti kaanak. Kalpasan na nga sinikugan. Pinanawan nan. Irresponsable dahil nga lalaki. Isunod nga binagbagaak ti kaanak. Ngano ko masika, tintong pal na. No saan ko mga nailawan. No nagtalinaid ko mat kinapudno na king ka. Saan ko mga kasjay ti na napasama king kwa na. Amangan, no naragsak kumaitan iti sidong mo. Sana bali lang kel. Pas is pas ako nada. Ay sa bagay, umot kid di Dati ko nadan, mabalin nga, nailaw ang laisuna, angem da kay tumatla iti agkatuluyan. Kumbaga, nagserbila dati nga panubok iti relasyon nyo idi, tapno na ti kasta, mas lalong to nga natibtib keren, iti may kadwa agundaway. Sapay ko maangkel. Tulungan ako maangkel. Awan ti problema kanya. Basta sika latat ket kung agbalin nga manugang. Agbalin nga may kamang kada kami. Ket ure man saan ket imbilang ka na kaming ti pamilya mi. Saan ka di? Uwen angkel. Agyaman na angkel. Ay unay kameten Bertaw. Agmauyong kansan. Nanang, di kayat mo asawan, kayat mo pala dahi dyan nga Glyza, kalpasan tinaramid na kang gaide. Apay ko mananang. Ala, makaamu ka iti biyag mo. Na minsan nga sinaktan na kan, na minsan nga linuko na kan. Saan nga adayo nga ulitin ng tumanay? Saan mo siguro, nanang? Nakaamiris mo't siguro ni Glyza. Ay, apo aya. Nakadado mababae dita. Suportaran da kumalatan nanang. Imbes nga kon kontrain da. Makaamu ka. Anyala ti sao ti tattaon no kasta. Sumrek ka, Glyza. Kababain mo't kada nanang mo. Kababain iti pamilyam no makita dak. Ha? Abay ko mga nakababain. Ket amo mo tinapasama kiti. Baba amlata ida. Yan nasisita. Nagsinubyanan ta, Glyza. Hindi ka madanagan. Awan ni nanang. Mala daw siguro ang agawid. Intan iti silid ko. Intan, kalamiis na ita. Saan ka di nga naganas ti makikinebkeb no? Kalamiis na. Sa bagay. Madamdama, itupak naman tatudon. Agurur nung laeng. Manual daw nga tutudong ket. Isupay madamdama, kalamiis na. Baglakit din ta. Adda ka nga kakabkab ko. Baglakit din ta. Inaklonak manin. Itilikodan ti amin, Berto.
Bapaam da jayan Glaysa. Tinasisita, nakaamiris kan. Ket sapay ko ma. Ta saan kanto na mailawan. Agyaman na. Agyaman na, Berto. Berto, Glaysa, talaga ka di nga. Sisasagana kalat nga mangikalay sa kanya. Kalpasan ti amin. Kasti ko naking kay ti pa nagchat-chat ta. Nalipata ko day di napasamak. Awan patig kanyak ti naglabas, Glaysa. Basta lakit dita, saan mo nga ulitin tinaramid mo. Agyaman ak, Berto. Kadi kariking ka, Glaysa. Saan kanto nga? Agbabawi. Ited kunto ti amin king ka. Agyaman ak. Kasta ti kinapatig mo kanya, Glaysa. Agyaman ak, Berto. No saan ko man nga naipaay ti amin ko idi. Ha? Nakasagana akitan. Hindi ko mapailaing amin. Tapos ko sa anak ko mga nailawan. Tapos sa anak ko mga nagbidot. Ay, itan? Okay laking ka saan ta ka di nga orayan ng ti panagkalay sata? Okay lang. Okay. Agore ka. Anya? Jak ba't ninamnama nga? Umanugot kan nga da mapasamak ka data itang arabi. Ti amok no umay ka la dito itap no makapag iniliw ta. Tap no makapagsarita ta. Angim, saan mo ka di kayat? Adan mapasamak ka data. Ay, saman. Angim mabitlaing. Mabitlaing, urayanak lang. Ha? Didi ka laing silid ko. Papanam, basta, urayan na. Unay ba't? Jak ba't ninamnama akas to eh? Tiamok nagsarita kami lang. Tiamok na umila makiniliw kanya. Yan ti cellphone ko. Awagak man eh. Awagak man ti amok nga. Awagak man ti amok nga. Agaw ubright jay. Jay pag medikalan. Jay klinik. Oh, hello. Hello, sir. Wait, sir. Ni Berto dito, sir. Kwa, sir. Naistorbo ka di, sir? Agyamanak no kasta, sir. Kuha ngamin, sir. Ada ka di pa, dati istak mo, dati, sir? Dati ibagbagam idi kanya. Wait, sir. Dati rubus, sir. Ay, alam nga, sir. Sige, sir. Bit lang, sir. Inaklalan dito. Bikti motor ko, sir. Wait, sir. Umahin, sir. Bit lang, sir. Ada akon. Glaysa. Tiamok no di ka agsubli tangin. Ay sana mabalin balay mi dito alama di agsubli. Ay digit ko sa tiamok no napangka na kainuman ka digit di barkada. Ay saan? No ada ka. Oray no one family kami. Digit ti kaanak ka kada kakasinsin ko. Nga kadkadwa kami inom. Oray pa ni uncle mo nga timyong ti mangayab kanya. Sa anak nga mapan. Na gabuta da ka. Napanam nga ron. Basta, umay ka nga ron din.
No talaga nga, kaya't mo nga da mapasamak ka data. Rugyan na ka Ruden. Sige, Berto. Sige. Aguri ka. Apay. Sika malati agdatan, Berto. Ha? Apay. Siyak na tan kag trabaho. Sige. Glyza. Ni. Ni. Apo dito. Apo Diyos ko. Yak man yung pag-arop nga. Amo na magkahayam ti aglulipap ni Glyza. Yung baglakid din ta napanak yun ni. Napanak ka dito yung amok. Napanak yun ni Sir Christian yung baglae. Nada-stack ng arubos. Opo, Diyos ko. Opo, Glyza. Siyakmat, Glyza. Ha? Supapakak ba't tinaramid mo? Gaputa. Kinam mo dito Anya? Kinam mo dito junior ko. Kanak ba't na tilapyang? Sigurado ka? Uy. Ay na, ura at dakil-lakil na yata kanak. Di ko mapailang sige. Agdata ka. Asyakmat, timang romansa keng kaaglaysa. Berto! Nalain ka mamagayang agdilpat, Berto. Oray no ababata dilang. Talaga nabilig ti dilang. Kat uri mo't ababa ko na kuma. Kayang-kaya na. Berto! Nakasagana ka din? Kasapay ko ma. Taadan to. Agbungan to dito mapasama ka data. Ha? Ikarkararag ko. Tapno saan to nga maudlot dito. Dito pa nagkalay sata. Sapay ko mata. Makabuuta. Rugyantan. Sige. Medyo ikay-kayang mo. Medyo limok may ka. When hindi naganakak namin, medyo limok may ka. Medyo dimakal di kiti lup-lup po ma. Angim okay lang kanya. Maglaing nang nagrubusak. Glyza. Sabi ko mata makabuuta. Sabi ko ma, tagbunga ti ayat-ayat ta. Sabi ko ma, Kumusta titurog mo? Okay lang. Di ka sabat mangmangan. Naipakadam ka di balayo nga. Ibiyang ka dito Gat ni uncle mo nga timyong. Nag-chat ka niya grabe Kat okay lang ka nga. Ibiyang ka dito Ni. Anak ko,
Glyza. Amilain. Glyza. Andiyan ka dito marikiriknam. Ni. Insarwana mo dati. Insarwana mo dati itlog nga pinamigat na. Okay, okay ka lang ka di, Glyza? Anya ka dito marikiriknam. Madi ka dito scrambled egg nga linutok. Okay lang. Madi nga talaga ti rusok ko. Ala. Baka masapol mo agpa-check up. Ano ko i-repair ka kini ni Sir Christian. Saan? Madamdama okay aktor. Anya ka dito mga marikiriknam. Ni inwar mo batla amin dito scrambled egg nga linutok para king ka nga pambigat ta. Ilalak man di danong. Anya. Di mo sawin nga nagbunga adagos di tinapasamak ka datay di rabi eh. Saan mat ang mabalinti kas jay, Glyza? Saan mat nga basta-basta nga kalkalpas tala di rabi eh. Agsikog ka adagos kabigatan na. Berto. Bagi ka di dito, Glyza? Ha? Tsaka mo, Berto. Ano nga di mo amo? Angin masikog ka ako nam. Angin di mo lakalman nga da napasama ka data. Hindi larabi eh. Anya ti kahit nasawan da ito, Glyza. Diyak ang mga naalaan na. Anya, di ka maawatan. Adda ka di manin nakasikugking ka? Ngay na, duldog kalauna yan ano ako ang tidi mo bagay. Bertaw. Nang. Di mo ko naan nga. Panunutan nga. Ako am day sikog ni Glyza nga di mo bagay. Kuha na nang. Diyak mo't sigurado no, bagay ko no saan. Anya nga di mo ba, di ka sigurado. Ngay na. Ang kalauna yun di la kalman nga da napasamak yaw. Kabigatan na masikaw. Apa anya day ta tubog mo. Superman ta nagalisto nga na timbayam, nagalisto nga naglangoy. Aquaman. Nagta akla siguro nana. Nagta tilada ka. Padasim nga tutupan day jay. Padasim nga itong palday jay ka babae. Sarampiteng. Nanang. Siguradwek pa lang muna nanang nubagik. Ay na! Nakatang-tanga ka nga talaga. Sigurado nga di mo bagi day jay. Taawan, Apolos, tikas jay. Nga kalpasan na, nga dabapasamak yo, karabyan na, kabigatan na. Kud na buon. Di mo tagpapada ti lalaki nanang. Mga no,
Anya, baka nagitgit tala dati bagay. Anya nga nagitgit ta. Kasano nga nagit ta deta. Naarak ay isaw. Kasano nga makadanon. Agbasing-basing deta sa milyam. Nanang man. Imbes ko mga suportaran dak nanang datay ti pamilya. Imbes nga one family tayo. Ay, suportaran da ka ano usto daytat arabidam. Kasano nga ron nanang lumakaya ko nanang. Jakmat karot kahit agbalin nga baak. Ay na nasaysaya at pengagbaak kat ng data ako am ti di mo bagay. Bertaw. Nanang. Panawang ka nga ro din nanang. Di nakmat suportaran. Alayin ka dyan. Baybayam ni nanang mo. Amo Umberto. Imbag ka pa yung Uncle Tim yung maawatan da. Ay kito na. Diyan karot amo dahil diyan nga kaanakak. Tanailawan manin. Ang iman niya ka di tinagsaritaan nyo. Kwa. Di namat may ibaga. Di namat ibaga kanyak no bagi ko no saan. Uncle Tim nyo. Ket. Anyang orti planom. Tingarod ko na ket. Bagik man no saan. Akwit latan Uncle. Ha? Talaga? Yung apay, salut-sudik mangking ka. Berto. Apay nga itilikodan nga, namindo nga darasan nga, linuko na katika anak ka. Kat sisasagana kalata nga mangikalay sa kingkwana. Nga mangako, isikog na nga di mo bagi. Saan ka di nga, saan ka di nga posible ti kasi, Uncle? Tiyan niya. Dito kabigatan na kat masikuganin. Saan na? Awan di kas jay. Baka, ay na. Sigurado nga saan mo abagi tayo jay, sikog ni Glyza. Ngimno si sasagana ka lakid di, nga mangako o rin di mo bagi, kat umanugot lakid di ti ka anak. No iso lakid dit pagragsakam. Suportaran ka. Kat adda aktolata namnamaem nga mangbagbaga iti ka na ka. Ladi nanton ulitin tinaramin daking ka. Amangan no amunan nga masikog isuna. Kat intarayan tinakasikog keng kuana. Sa imasidig keng ka. Kat posible nga gungundawayan na katika anak ka. Gungundawayan na ti kinasayaat mo, Berto. Ure ka anakak ni Glyza. Saan ko nga kanunungan? Ngem no lakid di tamay Karina nga ornosen nanton ti torong ti panagpanpanunot ken torong ti biag na. No lakid di ta agseryoson ton. Nasaan nanton nga aramidin ti kitinaramid na. No lakid di ta ipamaysana kanton. Apaman nga agasawa kayo. Tulungan kayo. Uncle, kat nagkalaysa kayo, alukuyek to digitiya kabagyak. Digiti do mga miyembro ti pamilyami. At tulungan da kayo to iti panagkalaysayo. Anya ti kayat masawa ng Uncle. Okay. Bagik to na ati may isang nga baboy. Digiti do duma. Ibagak to ta, bagi danto ti kalding, kumpurme, pansit. Digiti kabagyan medya Hawaii, bagi danton ti live band, kuno saan? Pa-cater, no kayat mo? Ngayon sigurado ka nga talaga, Berto? Nga anyang, nga akwem ti di mo bagi? Akwem ti sikog ti kaanakak? O reno saan nga sikat na kasikog? Baka nga no awanton ti mangayat kanyak Uncle. Amo mat. Dandan ni 40 kon.
Narigat mo ti agmay-may sa itibiyag. Baka jak to makaasawan. Iso nga akwem latan already mo bagi. Baka awan to nga rin ti mangayit kanya akong angkel. Saan nga isot? Aday baga king Gaberto. Anya di angkel? Saan ko mga day tati agbalin nga rason mo no apay nga ikalay samti ka anak? Nagapulaing ta, madanagang ka nga awan ton ti mangayit king ka? Iso nga akwem latan ti di mo bagi? Anya? Nasken nakit no ikalay sam manti ka anak? Ikalay sam di glaysa. Ti rason mo ket ipatpateg mo ni glaysa. Ket aklunem to ti agbalin nga anak na ken ti sigud nga anak na. Akas bukod mo nga anak. Anya? Ibilang mo dagiti anak ni glaysa. Akas la nagtaod mismo king ka. Saan ket nga day tarason mo? Nga gaputa malakayang kan. Iso nga asawaem latan ni glaysa aklunem latan akwem ti saan mo met nga anak. Madi ano day tatrason mo? Ala, agpanupanunot ka. Agpanupanunot ka, Berto. Saan nga gaputa? Nagbarkada ta, nasingid ka kanyak, nasingid ka mat ti pamilyami, kinamok nga nasayaat ka. Saan nga basta-basta umanugotak nga makikalay sa ka iti ka anak no kasarason mo. Amang angkat no. Into nagangay. Uncle. Baka kakaasin tulaing dagiti anak ni Glaysa. Ha? Saan uncle? Oh, dapat nga rod no ikalay sam ni Glaysa. Tirason mo, aklunem ida, akas bukod mo a pamilya. Aklunem dagiti anak ni Glaysa, akas nagtao da mismo king ka. Kasano nga rod, uncle, ti pamilya, ni nanang. Di nakanunungan ti desisyon ko. Kit talaga Gamin, nakita da ti panagsagabam. Berto, nakita da ti naramid king ka. Nakita da ti no anya ti anyat nariknam. Iti inaramid ti kaanak king ka idi. Sakit itamanan. Isakit da kala ti pamilyam. Saan nga ti kunam nga di da kasuportaran. Kasi ka di uncle, kituwa na. No di da umanugot, no di da kanunungan dita panggedeng mo, nga aklunem natan, akwem ti di mo bagi. Tapno la di ka malakayan nga agmaymaysa, tapno la da mga sawaking ka. Ay kita, panangisakit daking ka dayta, Berto. Ay, ang kasano nga ron, uncle. Ala, agpanupanunot ka, Berto. No kahit mo, no saan mo nga maawatan nga nalaing, agsurat ka, dati programa iti Facebook. Sino, uncle? Jay Lawag, adda dati live streaming. Ti Dirmanong Nemi. Padas mo ti agsurat, IK problem of the day ni Kasin Yung. Nabaring mabalakadan da ka, dagiti viewers. No anya nga talaga, ti rumbeng nga aramidem. No siyak, dahi ti maibalakad ko king ka. No tilaing rason mo, nga asawaem, ken akwem, ti sikog ni Glaysa, nga saan mo mat nga bagi. Ket tapno makaasawa ka, madanagang ka nga awanton ti mangayat king ka. Di mo lait patpatuloy yan. Baka agsagaba kay tula amin. Baka may iramraman tula digiti ubing nga agsagaba. No, akwem ti di mo bagi, ikalay sam ti ka anak ti kang runaan ko marason mo, ket ipateg mo ni Glaysa. Ken ipateg mo tumod dagiti anak na, ket ibilang mo ida akas nagtaod king ka. Mawatam. Mala, mabalin nga di mariribukan ti panunot mo. Ngem dinggim to dagiti balakad, dagiti viewers si Jay. Sige, uncle. Aghahang dati cellphone ko, uncle.
Nabayag type sir. Uncle, ay sir. Sana bali. Istorya amlat ta kanya kon. Tasyak ton ti mangisent ijay dirmanong nemi. Alamang nga uncle. Agahanga talaga ti cellphone ko. Nakabayag-bayag pa eh. Mas dawak mangking ka. Nagawab-gwapo ti motorsiklo. Nakamags pa eh. Nakaset up. Ang data cellphone mo, di pa'y nagbaliw. Ko uncle. Kahit kung amin nga nagpintas ti motor ko uncle. Nabali, hanga issue da ita. Basta, panunutim nga nalaing ti desisyon mo, ti panggedeng mo. Ha? Kaanakan, kunakon. Tabaring no, makamiris ka. Agyaman nak uncle. Agyaman nak unay, uncle. Nagsuratak nga rod iti programam kasinyong babaeng titulong ni Uncle Timyong. Ket namnamaet nga ada iti may balakad yo kanyak. Nga pakalawlawagan ti panunot ko ken pakalag-anan ti riknak. Ang makatulong iti inak panagdesisyon. No akwag metlaeng ti saan ko abagi. Wenno saan ko ngay patuloy pay. Ket sapay kumakasin, nakaibatit adal dahito nga surat ko, iti apadas ko. Ket sapay kumata, nakaited liwliwa, kadagiti padak nga nagbuya. Iyon na akong dagyaman, kadagiti viewers nga makaited ti balakad kanyak. Kaya nagyaman aking kakasin, ti anos ken laing mo, nga nang drama, ken nang ibasa, ti pakasarita. More power to your program. Kahit sabi ko tano makapaspasyarak tumot dita lawag. Sapay ko makasango kan tumot kasin. Ta kunada. Kas lang panagkitak king kakit naganas ka nga katungtungan, kasyatan. Baka kayat mo kasin. Isagutan kanto iti karne banyas. Ta ibagak to kadeti kabagis ko. Ta mapandan to aganob jabantay. Magustuhan gayam ti banyas. Kadagyaman kadagiti amin nga nagbuya. More power to your program. And God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo. Berto iti probinsya iti PIP. Abra.